ka YouTube channel inraleng tu ulenau nan zaten nan kutnem kalaukai kan lai mi in nun phung ve ki kan nei mi le kan nun phung khal asimi pakhat chu mi khwal kan si chana asiulen mi khwal kan ton chana kan mu ok na ki kan man mi le kan tha ok na ki kan man mi chibai bu kok na asiule chibai ok nak thu hi se I himi hi kan lak lo zet mo ti in karuati leiche in upadeu le naw ta deu kar lakhi chibai bu kok na kan man te ka kan ayi upa thon kan chibai ok te ka naw ta son kan sire kan ayi upa soni tong nu a tong se la hi thil ti dan mo zet ase chui si in biak in ti ve ka saya in chibai buk nak in nei theu chu vek cha na saya khan pathian in lo thoswa ram se ti I tong kam chibai buk ruali thoswa nak pe kha mo ye chulen member son khan pathian in lo thoswa se ti kha sinon lavin member son kha chun pasta mo saya in mo chibai buko ruali pathian in lo thoswa se atitika amen kalung oi ti khi afe dan deu ding khi abang mo tin ka ruat theu hemi zona hin hi chibai kan bukok tika foi tampi chu saya in pathian lo thoswa se ati chun member khalin asilo len nawta son khalin pathian lo thoswa se atiok ve tika khan kha alak lo za theu chulen mikhwal mo pakhat khat biak in sunga asilo len pakhat khat events changwai na ka thu thang tha sim dingin mo for fial nak thu sim dingin mo kan som ti ki chibai kan buk ti khala hin speaker sonin thu thang tha sim tu son khan chibai kan buk o tika pathian in lo thoswa se ti kha man ding amoi mi si chulen chibai ava buk tu in kan lung oi tok tha sang kan nga tok ti kha man son ding ase chulen upadeu le naw ta deu kalak asilen upadeu din mun asilen pathian in lo mang vi vo se pathian in pe zom in lo umpi se ti vekin naw ta son kan sia hin chun zir tu saya an sia mo thu thang tha sim tu kan so ma sia mo sia pa kan lung oi tuk lo le tha sang kan nga tok kan lung oi ti khi kan man dan deu dik tlang pi khi abang hemi zon te a hin he kan sok roi tuk mo ti khin khi karuat pasta le saya in member kan chibai lo le in chibai te ka thoswa nak tong kam pathian lo thoswa kham se nalam tuang kham se sun tha in ti yok khia si chulen member lam din mun sonin asole mi pi in kalung oi sia pa kanlung oi nan ni tla ti deu son ding khisi churonga chibai bukok tika upa son in achang the silen tong mai sa in nawta son deu kan silen upa I tong nu a sang son se la hi amoi pe mo ti hi thil tu pi chiam chau chu asilo nan ni khwa lo le fel lo tiang kan hlo pha the ruanga hi din hun te a hin he upa deu son kan sile chu tong mai sa nawte deu pin ngai ding chule khon kha thoswa pe tu ding asi son le pathian lo thoswa se ti in speaker deu mo asio le khon kha saya son deu in tong swak se la chule member khan kalung oi nang tla ti in ti se la hi zon te a hin a fum fe deu pe mo ti kha kan nun phung thu thoi pe pa ro le kan christian nak sunge kan man lar zet mi chibai kan bukok thu thoi pe paro in thazang ka pe ko du mi le ka hlomok du mi se la angai na thatu nan za te thlu na nu oinak tampi kanai si pathian in lo thswa ram se amen